Salibonani balaleli, siyathokoza ukudibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Sithanda ubana samukela abafundisi abaphakathi kwethu, abafundisi ababili, umfundisi uMpofu nomfundisi uMpofu. Bafundisi bengelana abalaleli. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, sithanda ukubonga njalo elinye ithuba lokuhlangana kule iviki sifunda ndawonye. Okhuluma ngumfundisi OB Mpofu. Siyabonga abafundisi, singakaqhubekeli phambili balaleli, ngithanda ukwenzela mhlophe ababili abazuze emklomelo ngokuphendula imibuzo esayibuza kulelani iviki ngembuzo ezimbili eka-Azazeli lembuzi yenkosi. Ngilo Lamek Moyo lo Sipusiswe Khumalo. Ngilenzela mhlophe athenke ngokubana liphendule imibuzo ngendlela eqondileyo. Thintanani lami ekunombolo zocingo 0718 444 196 078 620 4000. Thinte umfundisi uNdlovu. Bafundisi, kasingenene endabeni yethu yosuku lamhlanje sikhuluma ngokuvunwa komhlaba. Kuyindoko. Siyabonga. Ukuvunwa komhlaba yikuza kwesibili kukaJesu. Nxa sifunda iBhayibhili kuSambulo 14 verse 14 siya ku16, kuthiwa kwabonakala onjengendodana yomuntu esiza ngeyezi ethwele isikela. Kwamenyezelwa kuthiwa kavune umhlaba, wasevuna. So isikela leli liqanjwa kasolo kuvuna amabele. Hayi. Umfanekiso wokuvunwa komhlaba. Kumhlaba. Amhlaba lo ngabantu. Umhlaba lo ngabantu uyabe sevuna abantu abenze intando yakhe. Abasabele ubizo lwevangeli. Baphenduka. So uyabe sebavuna ebasekhaya lasezulwini. Nasindaba. Nxa sikhuluma ngakhona lokho, ingenye indlela abafundisi yikuza kwaJesu kwesibili. Ngamanye amazwi, uJesu uza kuza njani? Ngayiphi indlela ngoba kwezinye indawo zokuthiwa khona ukuwabonakala ngaphi, uza kuza njani uJesu? Siyabonga mfundisi. Okwakuqala incwadi yemisebenzi ngo1 ivesi ngelika 8 usiya kwelika 11. Ithi uza kubonakala ngendlela anyuka ngayo esiyezulwini, iyo indlela aza kubonakala ngayo. Okwesibili uMathewu ngo24 ivesi ngelika 27, iBhayibhili lithi lena ke njengalokhu umbane ubonakala endaweni zonke empumalanga lasentshonalanga. Ukuza kukaJesu kuza kuba njalo, kuza kubonakala kuye wonke umuntu owakhileyo emhlabeni. Okwesithathu uSambulo ngo1 verse ngelika 7, ithi yona ke amehlo wonke aza kumbona, lezizwe zonke ziza kulila ngenxa yakhe, nabamgwazayo futhi bona labo baza kumbona. Okulandelayo uSambulo ngo16 verse ngelika 18 kusiya kwelika 20, ukuza kukaJesu kuza kuzwakala. Ngoba kuzaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu okungazange kube khona. So ke ukuza kukaJesu kuza kuzwakala, kuzabe ku-audible ngolimi lwesikhiwa. Ngenye indlela mfundisi, nxa singakubeka ngolimi lwemzini isilungu ukuthi it's a global event. Kunjalo. Yinto engasoze kuthiwe yathinta kumbe iEurope, iAfrica phandle kumbe iAsia, kodwa izathinta umhlaba wonke ngendlela engikuzwa ngayo. Kunjalo mfundisi. Yinto okukodwa kuseleyo ukuthi uJesu nxa esiza futhi uza kuza lenkazimulo yakhe, la ngenkazimulo yezingilosi, la ngenkazimulo kaYise. Lokhu sikuthola kuMathewu ngo25 ivesi ngelika 31. Akukuchasise kafitshane mfundisi, inkazimulo kuyini? Nxa sikhuluma ngenkazimulo sikhuluma ngesimilo sakhe sona siyana esingcwele esithi ungasibona siyakhazimula ukwedlula ilanga. Ukukhanya kwakhe. Ukukhanya kwakhe kwedlula ilanga. Ukuthi ungakubona wena ngokwakho uhliwele phansi. Inkazimulo leyo okhuluma ngayo. Kuza kwenzakalani kulabo abazatholakala? Ngoba ngiyakholwa uJesu nxa ebuya kulabantu abaze bephila. Babe bethenga, babe belima, bethengisa, besakha. Abanye basemgodini besimba, bedinga imali. Kuza kwenzakalani kulabo abazatholakala bephila? Siyabonga. Leso sikhathi. Siyabonga. Abalaleli bangafunda u1 Corinthians Korinto wakuqala ngo15 ivesi ngu51 siya ku58. Lo Thessalonika wakuqala ngu4 ivesi ngu13 siya ku18. Nxa sifunda lapho
sitshelwa ukuthi ebantwini abazathola nguJesu bephila kuyabe kulamaqembu amabili iqembu labantu abalungileyo labantu ababi right iqembu labantu ababi uSambulo 19 verse 11 siya ku 16 ithi uchasisa mfundisi ukuthi ababi sibili anti awuthi babe ebusweni hayi asikhulumi ngobubi bokubukeka ebusweni yibubi bokuba lezono yikho kwenza ukuthi ngababi yes right so abantu laba abalezono laba ke asithi abalezono ukwenza ukuthi abalaleli bayibambe kuhle indaba abantu laba abalezono laba uSambulo 19 verse 11 siya balezono balelezono alright ngoba uJesu baphithuba elokuthi bavuma izono zabo ngoba phela izono zahlawulelwa eCalvary kodwa bona balalazo bathi asifuni njengalwane sathi thina wagadi imota kodwa wayelokhu ethwele imithwalo yakhe yes kunjalo baba so abantu laba iBhayibheli lithi uJesu zathebuye kuthiwa bazabhujiswa inkazimulo ekhulunywa ngumfundisi utsho njalo uSambulo yes ngoba inkazimulo kaNkulunkulu ayiphili lezoni hayi so abantu laba bazabhujiswa inkazimulo kaNkulunkulu iBhayibheli lithi bazadliwa zinyoni kuzabe izinyoni ezizakubadla ngoba kulo zabangcwaba bonani le verse khona bomfundisi uSambulo 19 verse 11 siya ku 16 ubadliwa zinyoni yes ama undertaker hayi asozasebenza ngaleso sikhathi undertaker ngoba uJesu esiza kuma yonke into yes undertaker sokuzinyoni then iqembu lesibili yila labo abalungileyo abakhulunywa kuKorinte 15:51 siya ku55 kuthiwa imizimba yethu ebolayo izaguqulwa yembathe ukungaboli imizimba efayo iguqulwe yembathe ukungafi lapha kuguqulwa imizimba leyi kusithi ukuthi umuntu uyabe ngasafi engasaguli kodwa umuntu sizabe simbona ukuthi lo nguzibani nxa esezulwini ayisekuthi ezulwini sikhamba siyizipoko sikhamba sile mizimba leyi imizimba leyi esiyenza sibonakala ukuthi singobani kodwa iyabe siguquliwe wena nizakubona kunjalo ukuthi lo ngubani yes umzali wakho uzambona kunjalo umfowenu uzabona ukuthi ngubani kunjalo kodwa selo mzimba omutsha ongafiyo ongaguliyo ongagugiyo then sesiyathathwa ke siyezulwini ngabalungileyo la yes nasi indaba kuza kwenzakalani kulabo ababe sebefile nxa uJesu esiza ngoba yakholwa mfundisi ukuthi abanye bayesebefile kunjalo abanye bavele sikhuluma nje bavele basemangcwabeni sikhuluma kanje nje kunjalo mfundisi siyabonga sizakhangela abafileyo esigabeni ezimbili abafileyo abalungileyo labafileyo ababi ngenye indlela mfundisi abantu abafileyo bayizigaba ezimbili sikhuluma nje kanje basesigabeni ezimbili so ke sizakhangela incwadi yabaseThesalonika bakuqala ngo4 ivesi ngelika 16 no17 ithi yona ke uphondo luza kukhala abaleleyo baza kuluzwa bavuke ekuvukeni kwabo imizimba yabo iza kuguqulwa bahlwithwe bayehlangabeza uJesu emafini ndawonye labaphilayo labana abake bakhulunywa ngumfundisi abalungileyo kodwa ke nxa bevuka laba ngabalungileyo ababe bayasala lokho befile abavuki incwadi yabaseKorinte bakuqala ngo15 ivesi ngo51 lo53 iyagcizelela futhi lo Johane ngo5 ivesi ngelika 28 lelika 29 leyi ngifuna ukubana ke ngibale ngoba ithi lingamangali ngalokho ngoba isikhathi siyeza lapho bonke abasemalibeni baza kulizwa ilizwi layo kuthi labo abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila labo abenze okubi baphumele ekuvukeni kokulahlwa so iyahlukanisa ibeka abantu ngezigaba zabo ezimbili abafileyo behlukene nxa sesikhangela ke bafundisi lapha kule mfundiso ethi yona bathi bona ngesilungu secret rapture ukuthi uJesu uyatshontsha uyahluthuna abantu sihlezi sinje sibathathu uboneka lisambona umuntu senyama le iBhayibheli lithini ngakhona kulento enjalo yini eBhayibhelini siyabonga encenye ngizasukela lapho kucine khona umfundisi ukwachasisa ukuthi ukuza kwaJesu ise global event yinto ezakubonakala umhlaba wonke kube sobala abantu bazakuzwa ngendlebe babone
ngamehlo bazwe futhi ngomzimba ngoba kuzazamazama umhlaba so into isehlakalo esiyadiliza yonke into akulanto ezacatsha hayi akulanto ezacatsha so yikho sikubona kumele sikubambe khonoko bese kusiza ivesi le ekuMateyu 24 ivesi ngu40 usiya ku44 mhlawumbe lapho uJesu athi khona ababili bazathi besemasimini omunye athathwe omunye asale ababili bazathi bephezulu kwendlu omunye athathwe omunye asale so kwesinye isikhathi abanye abantu ngokuchathisa ivesi yona leyana bathi ivesi le ichuthi kulabantu abazathathwa ngokufihlakeleyo kumbe batshontsho kumbe basitshunwe bahambe ezulwini uJesu siphila nje ngibone umfundisi uNdlovu kasekho manje mfundisi nxa engayenze njalo angathatha iminyaka emingaki ngoba esithatha ngamusiba ngaki si7 billion over 7 billion emhlabeni kodwa lapha sifundana uJesu wayengachasisa ukuthi abantu bazathathwa abanye basale lokho bephila emhlabeni hayi wayechasisa ukuthi umuntu munye ngamunye wahlulelwa ngemisebenzi yakhe ukuthi ubaba lo mama omunye sengasindiswa omunye alahlwa kusiya ngemisebenzi kabani yakhe even abantu bengabangani even kade silima sonke sisidla sonke omunye sengasindiswa omunye kanjani angasindiswa uJesu wayengathi ukuthi uyathatha abantu ngokwemfihlo hayi wayesithi ukuthi umuntu wahlulelwa ngemisebenzi yakhe akulanda ukuthi abantu baduze okunganani kodwa omunye lomunye uyakwahlulelwa ngemisebenzi yakhe kasikuchasiseni bafundisi lapha ukuthi abanye bathi bona ungafa uhluhambe ezulwini ungafa bathi bona usehambile ezulwini usesekuthokozeni sikuhlanganisa njani lalokho sikukhulumayo ukuthi uJesu ubuya elanda abantu bonke ngoba phela ukuthi abafayo nxa ukuthi bayahamba ezulwini kabasekho emangcwabeni sikubala njani khona isizathu esenza ukuthi uJesu abuye ukuthi abantu abafayo lokho besemathuneni kunjalo ngoba uSambulo 5:28 lo 29 uJohane 5:28 lo 29 ithi abasemathuneni bazakuza so ukuthi uJesu bathola bengapi besemathuneni otherwise ngabe bafa besiye ezulwini akulasizathu sokuthi uJesu abuye hayi ngabe kuthiwa abantu bayafa bonke baphele abalungileyo bahle bayezulwini kodwa kuzamela abuye la azosikhipha ngapi emathuneni nxa siyabe sesilele ngaleso sikhathi ukungezelela khona lapho mfundisi nga abafayo baya ezulwini ngavele sonke siyagijimela ukufa ukuze siye ezulwini alright so ke basemalibeni balindele ukuza kwakhe kwesibili bafundisi abantu ngiyathemba bazibuza lapho ukuthi manje ngingalungiselela njani mina ngiyakhumbula ukuthi ngisesengumfanyana omncinyane abafundisi labashumayele abakhulu babekhuluma ngalindaba kakhulu yokuza kwaJesu lani selizwe kaningi kusukela singabantwana abanye sebeze sithona into lenxeka siloqiniso ukuthi uJesu uzabuya abalaleli singabancedisa njani ukuthi into lesibili liqiniso iqotho izakwenzakala abanye bathi hayi nxe kayisozenzakala singabancedisa njani omunye inqa uyathandabuza ukuthi bazixoxela abafundisi kodwa kuliqiniso kungakanani siyabonga mfundisi okwakuqala mina ngifuna ukutsho lokho ukuthi isikhathi sokuza kukaJesu kasaziwa utsho njalo kuMateyu 24 ivesi ngelika 36 uvesi ngu44 khonapho kuMateyu 24 abese sithi uJesu uyeza masinyane so ukuza uJesu uyeza abese sitsho futhi encwadini kaPetro wesithathu ivesi ngelika 10 uthena ke kulabo abangalungiselelanga uzakuza njengesela kodwa kulabo abayabelungiselele begoqela izifundo zonke lezi besifunda ngazo bazabe belungela ukuza kukaJesu balungiselela ngokuba lobudlelwano laye babe lobungane laye bafunde ilizwi lakhe bakhuleke manje siyabona ekufeni kukaLazaro uJesu wabuya lanxa wadelaya for 4 days kodwa wabuya ngoba uLazaro wayengumngane wakhe wabuya wazamvusa so bonke abantu singaba lobudlelwano njengalokhu uLazaro waba lobudlelwano loJesu uJesu uzabuya ukuzavusa abanjalo yebo siyabonga abafundisi kuliqiniso kuqotho ukuthi uJesu yeza angithi izibonakaliso bese ngifuna ukuya khona ukuthi abasebelenwele ezimhlophe bayavuma ukuthi umhlaba vele ususala usumi ngamazwana awusafani lendlela owawuyiyo yona iBhayibheli yavele yakhuluma ngakho khonoko ukuthi kuzaba njalo yasitshela vele ukuthi ngabona sokulezimpiso abantu sokulengxabano sokulemkhuhlane okuthiwa ngama pestilences lani sokulokuwa ekuziphatheni kwabantu okuthiwa yiimmorality lani konke izinto lokho kuyasitshela
ukuthi umhlaba ususemaphethelweni uJesu useseduze ubuhle bakhona ngithi nxa uhamba ngemoto mfundisi anti kuyabe kukutshela ukuthi Bulawayo ama signpost yakutshela ukuthi ususele lembango ongakanani kunjani khona bezansi South Africa khona kube lokuza kuthiwa yini lokho ama-floods kuthiwa yini uzamcolo uzamcolo ngokunye khona okukhulunywa liBhayibheli bafundisi ngithemba ukuthi balaleli ngithemba ukuthi liyaphathiseka injongo yethu enkulu ukuthi sihambe sonke siye ezulwini akulabantu okuthiwa ngumuntu omubi hayi uNkulunkulu sonke wasenze isithanda futhi ulendawo wena ezulwini lami ngilendawo ngifisa abafundisi ukuthi nxa sivala lapha lithemba bani singalichiyela abalaleli ukuthi into umfundisi umpofu lithemba bani ngamafitshane nxa sivalayo ukuthi abalaleli bangazibuza ukuthi kambe mina ngingalungiselela njani ukuza kwaJesu kwesibili ukuze ngingabi ngiloza lahlwa siyabonga uJohane 14 ivesi 1 usiya ku3 uJesu wasitshela ukuthi inhliziyo zethu zingakhathazeki kodwa okukhulu ukukholwa kuye sikholwe la kuBaba so singakholwa kuJesu sibe ngabangani bakhe sibe lobudlelwano laye insuku zonke bese sivuma izono zethu uyasithethelela abe sesingcwelisa enze izimilo zethu zifanele umbuso wezulu akula sizathu esokuthi ngilahlwe akula sizathu esokuthi ulahlwe ngoba indawo yakho uJesu uyakulungisela ufuna ube khona ngimfundisi ngithanda igama lokuthi umngane akula muntu wesaba umngane uJesu kalethi kwesaba akulokuzamazama komhlaba lani abangani bakhe abasuze besaba mfundisi kulakho okunye ufuna ukukutsho uJohane 14 verse ngelika 6 uthi yimi indlela iqiniso lokuphila so ke ukuze sibe khona embusweni ekuzeni kaJesu kwesibili kasimazini yena nguye ozasithungamela ukuthi sibe ngabasindisiweyo nasi indaba balaleli uJesu kabe ngumngani wakho uJesu abe ngumngani wami kuza kwenza ukuthi nxa esiza umhlaba lo ufike emaphethelweni lawe ube lendawo labasindisiweyo abalungileyo endaweni enhle uNkulunkulu asilungiselele yona ngilethemba lokubana liphathisekile ngalesi sifundo salamhlanje ngithanda ukubana ngiphinde inombolo zocingo eze WhatsApp u0718444196 nxa ufuna ukuchaya ucingo tusithinte 0786204000 kanti ke silazo njalo izifundo ezedlula lokho uma ufuna ukwazi okunengi thintana lathi kunombolo eziphiweyo inkosi lomusa iphathise zihlobo zami ibe lani libusise ngemakhaya ngendlela emangalisayo ikakhulu silungiselele ukubana uJesu aze asithathe siye kuphumuleni lapho kungela zinyembezi khona inkosi libusise siyabonga